What's up, ladies and gentlemen? How are you? It's your boy, Mr. Super Africa, aka Mr. Jacob the Kisser. Uno musturi kumwe nani? Inde! Na DJ Pius. None se DJ Pius. Iyo ugiye mu kabari, iyo ugiye muri club, ikintu bakumenyeraho ni iki? Manuka muri club mbasumba. Cyakora uri muremure bana. Mbona waranayobye kariyeri. Iyo ujya nko kwikina volley cyangwa basket. None se DJ Pius, ni igiki ukunda muri club? Ku macupa aresha nkanje. Ariko wa mugabo uri umusinyi. Icupa aresha nawe? Wa mugabo nta cupa wabona mureshya. Keretse bari kubarije mu giti. Cyakora ryo turibona mureshya. Ako mwana ni muranjijisha wicisha ku ruhande nta kindi kintu ukunda muri club utari kutubwira. Iki? Abana ni ngabana. Wa mugabo ubwo n'ukuntu ureshya ubona umwana muberanye. Cyangwa upfa gufata agatoya kose ubonye ukajya wisodekamo ukunguku. Kujya wisodekamo ukunguku. Utabasha no kujya wisodekamo. Byanga. Waragamuri. Nese rata Bruce Melody. Abakobwa bajya muri club bavuga iki? Abakobwa bafite ubushyuhe. Ubushyuhe? Kirandenze. None se ko nari nshaka kujya nanjye club nahora nabo bakanza n'ubwo bushyuhe. Oya bivuyemo. Ariko fashe umwanzuro. Giye kwitwaza ibase y'amazi. Duhora n'umwana ufite ubushyuhe abunzanaho nyamumenaho mukonjesha. Ese Bruce Melody ibyo ari byo byose ugira she iyo yagusuye bimeze gute? Turya pati ntacyo wazutubwira. Nta mwanya nabona wo kurya za pati akaniririnda. None se ubwo pati muhirya muti? Twikoze amashati tuba mu buryohe. Mwambaye ubusa. Melody, ibyo bintu mukora mutambaye koko? What? Ndaguketse. Baya. Ariko ubwo hasanga ari koga muri piscine tajya mbona abantu bose babikora bambaye ubusa. Ariko ndaguketse. Bikora ibibi.